Akiaria mwena wa Kabarojo County ni ya Baringo, Minister Chelugui augete tabarira cia thirikari ni ikwamite kuona ene migunda iria thirikari irahuthira ni mongereire thogora. Gharama ya kununua shamba. Watu wakisikia shamba hii serikali inataka kufanya mradi fulani, wanakimbia pale wananunua shamba, wanajifanya squatters. Minista augete kuhitukio kwa watho wa kunyihia thogora wa migunda ni mbunge niguo kunyihia ndugamano iria iriho gatagati ka ene migunda na thirikari niguo tabarira cia thirikari ithie na mbere. Mambo ya mashamba Kenya hii sasa, na mimi naomba katika waheshimiwa, the land index bill is an issue that we want to be passed yesterday. I'm told the Senate and Parliament are now talking. Ndemu ya thwake itanyitwo kuguna ikari ya Kitui, Makueni na Athi, na waaki wayo utanyitwo kuhuthira muigana wa shiringi bilioni 62. Nakuo Nyandarua, komicona wa gicigirira gia gatagati ga bururi Wilfred Nyangwanga ni ariganite na mĩario ati wira wa utari wa andu urahewa andu aria akuru na andu aria makoragwo na mawira mangi gwa thirikari. Na hivi watu wamekuwa recruited wengi ni wale wako miaka 18 na chini ya 35. So ile watu walikuwa wanasema ati watu wataenda kufanya kazi ya center ni wazee, hakuna, mumeona. Aritie thukuru-ini wa Nyandarua Institute of Technology hindi ya kuruguria thiku 7 cia guthomithia aria mahetwo wira wa gutarana. Kazi ya kutrain yao ni kuprepare personnel on how to handle the exercise which is coming on 24th, 25th census night. Utarani ugatabanio tariki 24 na 25 uyu turi wa kanana.